салом бинандагони барномаи маърифати ҳуқуқӣ. ин навбат барномаи навбатии маърифати ҳуқуқӣ пешниҳоди шумо мегардад. президенти кишвар пешвои миллат муҳтарам эмомалии раҳмон дар суханронии худ ҳангоми таҷлили 20-умин солгарди қабули конститутсияи кишвар зикр намуда буданд ки конститутсия ҳуҷҷати сарнависсоз ва бахтномаи миллат аст. барои шарҳ додани муқаррароти конститутсияи кишвар ва мақсаду моҳияти соли маърифати ҳуқуқӣ имрӯз ба студия даъват намудем искандаров шарафҷон, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ доцентро. хуш омадед устоди азиз. ташаккури зиёд. конститутсияи кишвар беҳуста санаде мебошад ки дар заминаи он дигар санадҳо қабул шудаанд ва моҳияту мазмуни кулли муносибатҳои ҳуқуқӣ ва соҳаҳои ҳуқуқ аз конститутсияи кишвар сарчашма мегирад. имрӯз мехостем андешаи шуморо оид ба мафҳуми конститутсия ва муқаррароти он шунавем. ташаккури зиёд. дуруст қайд кардем ки конститутсия яке аз ҳуҷҷатҳои асосие мебошад ки дар он муҳтавои асосии рушди ҷомеа ва давлат ҳамзамон шаҳрвандон муқаррар карда шудааст. дар бештар маврид вақте ки сухан атрофи конститутсия меравад, онро ҳамчун қонуни марказӣ ва асосии давлат на танҳо дар низоми ҳуқуқӣ, балки ҳамчун арзиши олӣ дошта ва фавқулода дошта таҳлилу баррасӣ мекунанд. яъне вақте ки конститутсия мо таҳлил мекунем, на танҳо конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон, балки дигар давлатҳоро мо мебинем ки чанд соҳаҳои асосӣ ва рушдкунанда ва заминавии муносибатҳои ҷамъиятӣ дар он танзим карда шудаанд. вақте ки конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистона шартан мо тақсим мекунем, мо метавонем онро ба се гурӯҳ тақсим кунем. яъне қисмати аввалаш асосҳои сохтори конститутсионӣ, яъне боби аввали конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон, дуввум яъне асосҳои вазъи ҳуқуқии инсон ва шаҳрванд, ва қисми сеюмаш бошад тартиби ташкил ва фаъолияти мақомотҳои ҳокимияти давлатӣ. яъне бештар маврид агар атрофи конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон сухан кунем, ба мо дар пеши назари мо як сарчашмаи муҳими ҳуқуқӣ падидо мешавад ки аз он тамоми дигар соҳаҳои ҳуқуқ сарчашма мегиранд. яъне танзимкунандаи бештари муносибатҳо ба ҳисоб меравад, яъне муносибатҳои муҳим. яъне конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун санади олии ҳуқуқӣ, ҳуҷҷати сарнавиштсози миллат, роҳнамо ва дурнамои орзуу армони халқ, заминаи воқеии низоми ҳуқуқии кишвар, манбаи моликият, забони давлатӣ, асосҳои ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, яъне эътирофнамоии ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, қавлу қасами миллати тоҷик дар назди ҷомеаи ҷаҳонӣ ва чанд меъёрҳое ҳастанд ки қадри онро дучанд боло мекунад. ва атрофи ин арзишҳо ба ҳар як ҳуқуқшиносе ки содиқу поквиҷдон аст, сухан гуфтан бисёр ҳам сабукиҳои худро дорад ва ҳам мушкилиҳоро ба бор меорад. дар бораи конститутсия сухан меронем. конститутсия яъне гуфтем ки ҳуҷҷати асосӣ аст. дар бештари давлатҳо ба назар мерасад ки танзимкунандаи муносибатҳо ҳаст ва сарчашмаи тамоми низоми қонунгузорӣ ба ҳисоб меравад ва дар асоси доғу дарди мардум бунёд карда шудааст. ва худ конститутсия ин вақте ки мегӯем ки аз давраҳои қадим мавҷуд буд, баъдан дар амрико ба вуҷуд омад ва насиби давлати мо низ гашт ки дар замони истиқлолият, на ин ки дар замони шӯравӣ, дар замони шӯравӣ ҳам конститутсия доштем ва конститутсие ки айни ҳол амал мекунад, ин конститутсие мебошад ки дар замони соҳибистиқлолӣ қабул гардидааст. вақте ки конститутсия мегӯем, ин як гуфтем ҳуҷҷати муҳим аст ва чизҳои асосиро дар бар мегирад ва диду рушду дурнамои давлатро низ дар он ҷо пайдо кардан мумкин аст. дар конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ки бештари меъёрҳои он ҳуқуқпешниҳодкунанда ҳастанд, ҳар вазифаи ҳаст меъёрҳое ки масъулиятдиҳанда ҳастанд, ҳамзамон меъёрҳое ҳастанд ки эъломкунанда ва илҳомбахш ҳастанд ки моро ба сӯи нек
یعنی با راهی رشد درست تلقین میکند. واقعا با نظر داشت کلی خصوصیت‌هایی که شما نامور کردید دویم خلق تاجیک از داشتن این کنستیتوسیه افتخار میکند و در یکی از سخنرانی‌های خود نیز پیشوای ملت تاکید نموده بودند که کنستیتوسیه این محصول اندیشه ملی است. کنستیتوسیه این ارزش بنیادی خلق تاجیک است که توانسته است کلی آرزو و امید خلق تاجیک را در سطح معیار حقوقی در خود تجسم نماید و همین است که کنستیتوسیه کشور امروز با آرزو و امید و با نیت‌های خلق تاجیک جوابگو می باشد و در هر روزه حیات آنها معیارهای آن تجسم می گردند. مسئله دیگری که امروز مورد بررسی قرار داده می شود بواسطه اعلان شدن سال معرفت حقوقی در جمهوری تاجیکستان است و می خواستیم اندیشه شما را عاید به هدف و مقصدهای اعلان شدن سال 2024 همچون سال معرفت حقوقی شنویم. می سازد که اطراف هر یک غایه ارزش ها یادرس شد، همچون دستاورد ملی، یعنی همچون دستاورد صاحب دولتی. بیهوده نیست که سال روان با تشبث و دستگیری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت بخشیده به 30مین سالگرد قبول کنستیتوسیه جمهوری تاجیکستان سال معرفت حقوقی اعلان گردید و از هر گوشه و کنار تاجیکستان صدا داده ایستاده است و این هم بیهوده نیست، زیرا در طول قبول کنستیتوسیه جمهوری تاجیکستان با آن آرزو و آرمان‌هایی که در کنستیتوسیه درج کردیده بود با صورت کیهانی هم گوییم خطا نمیکنیم، با آن آرزوهامون رسیدیم. یعنی اعلان گردیدن سال معرفت حقوقی هم نیز بیهوده نیست، برای آنکه در این وضعیت بسیار تلاطم جهانی شوی و بسیار وضعیت حساس دنیای امروزه در اطراف انگیختن هر گونه فتنه و ندامت ها اعلان گردیدن سال معرفت حقوقی سری وقتی است. یعنی اقدام بسیار دوراندیشانه پیشوای ملت است که میخواهد هر یک مردم تاجیک امروز از حقوقهای خود برخوردار باشند. وقتی که سخن اطراف معرفت میرانیم یا که معرفت حقوقی، معرفت این خود دانش است، یک هوشیاری است، تربیه است، اخلاق است و معرفت حقوقی یک از نمودهای معرفت است. وقتی که دانش ما کافی است، عقلمان درست است و تربیه درست داریم، والدینمان درست تربیه داده است، ما چی رو پیشه میکنیم؟ هوشیاری رو. یعنی هوشیار میشیم، از هر گونه کینه و ندامت ها، از هر گونه فتنه ها خود رو امین داشته میتونیم، برای که عقل سالم داریم آن رو تحلیل کرده میتونیم. وقتی که معرفتمان پست است، فرهنگمان پست، یعنی کافی نیست، دانش کافی نداریم، وقتی که دانش کافی نداریم عقلمون رو نیز درست استفاده کرده نمیتونیم. از این رو معرفت حقوقی اعلان گردیدن این است که ما حقوقهای خود را شناسیم و دانیم و در برابر این احترام نماییم به دیگر شخصان که آنها هم نیز مثل ما حقوق دارند. یعنی معرفت حقوقی بیشتر مورد میگن که دانستن است، اعلان کردن است، فهمیدن است. نی، من فهمیدم حقوقهای خود را، بعد چی؟ یعنی در برابر فهمیدنم من باز دانم که دیگر نفرم نیز مثل من همین حقوق را دارد. وقتی که من دموکریت میگه که من نمیترسم از آن که مرا نشناسم، من میترسم از آن که خود را نشناسم. یعنی معرفت حقوقی این سرچشمه میگیرد از خودشناسی. یعنی ما امروز میگیم که خودشناسی ملی، وقتی که من خود را نشناسم تاریخ را من چه خیلی میشناسم، با مردم جهان چگونه مناسبت کرده میتونم. درست؟ بنابراین معرفت حقوقی، اخلاق، تربیه، خودشناسی، اینها همه کامپوننت های هستند که معرفتناکی ما رو پوره میسازد. اگر امروز از نگاه قانونگذاری تحلیل نماییم، هر کسی که حقوق به حیات پیدا کرده است از لحظه تولد بعداً وارد مناسبت ها می شود، دیگر حقوق ها از جمله حقوق های مدنی، حقوق های پنسیونی، حقوق های اجتماعی، مهنتی و غیر رو صاحب می گردند. پس خواهد که در دایره این مناسبت ها آزادانه عمل کند و در حالت ویران شدن حقوق هایش
ҷавоби онро ё масъулият барои вайрон кардани онро талаб кунад, бояд ӯ бархурдор аз қонунгузорӣ аз ҷумла конститутсия ва қонунҳои соҳавӣ бошад. бале ва мақсаду ҳадаф чуноне ки худи шумо низ зикр кардед, як бор дигар огоҳ намудани шаҳрвандон аз ҳуқуқҳояшон, дуруст татбиқ намудани он ва дар ҳолати поймол шудани ҳуқуқҳо, ҳифз кардани онҳо аст. ҳар касе ки имрӯз маърифати ҳуқуқиаш дар сатҳи баланд қарор дорад, метавонад озодона ворди ҳама гуна муносибат шавад ва инсони озод дар ҷомеа худро эҳсос намояд. масъалаи дигар ки имрӯз мавриди баррасӣ қарор дода мешавад, дар сатҳи конститутсионӣ инсон ва ҳуқуқу озодиҳои ӯ арзиши олӣ эътироф шудааст ва ҳамчун нишондиҳандаи сатҳи олӣ дар ҳама гуна муносибатҳо аз ҷумла меъёрҳои конститутсионӣ худи инсон ва ҳуқуқҳои ӯ меистад. мехостем андешаи шуморо перомуни ин мавзӯъ шунавем. яке аз мақсадҳои марказии конститутсия ин муттаҳидсозӣ ва устувории миллат ва ҷамъият атрофи арзишҳо ва рамзҳост. дуруст қайд кардед ки донистан, шинохтан ва арҷгузорӣ ба арзишҳо ин яке аз ҳамон унсурҳое ба ҳисоб меравад ки инсони комилро мешиносем мо. барои ин ҷомеаи ҷаҳонӣ баъд аз қабул гардидани эъломияи умумии ҳуқуқи инсон соли 1948 эҳсос намуданд ки ва фаҳмиданд ки муҳаррики пешбарандаи муносибатҳои ҷамъиятӣ худи дунё ин инсон аст ва аз ҳамон рӯз инсонро эътироф карданд ва шинохти инсон ба вуҷуд омад. конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон низ ки соли 1994 қабул гардид, инсон ҳуқуқ ва озодиҳои ӯро арзиши олӣ эътироф намуд. яъне дар ҷумҳурии тоҷикистон аз инсон боло чизи дигар вуҷуд надорад. яъне ҷомеаи ҷаҳонӣ низ инро дарк ва эҳсос намуд ва онро дар санади муҳим, яъне эъломияи умумии ҳуқуқи инсон дарҷ кард ки минбаъдан таҳкими худро дар дигар санадҳои байналмилалӣ ва санадҳои асосии дохили давлатӣ пайдо карданд. вақте ки мегӯем ки инсон ҳуқуқ ва озодиҳои ӯ арзиши олӣ аст, яъне ин чизи мегӯем сохташуда нест, ин чизи воқеӣ аст. барои он ки ҳам инсон характери созанда ва ҳам сӯзанда дорад. вақте ки ба инсон дуруст рафтор мекунем, чӣ хеле ки гуфтем маърифатнок аст, маърифати ҳуқуқӣ дорад, худро мешиносад, ӯ кӯшиш менамояд ки нафъи ӯ ба ҷомеаву давлат расад. каме бошад ҳам, яъне мақоми худро ва мавқеи худро эҳсос кунад. бештар маврид ба мегӯянд ки инсон ҳар як инсоне ки ба дунё ҳозир мешавад ё ки тавлид мешавад, як миссия дорад. майдак бошадам як миссия дорад ки худро нишон диҳад. барои чӣ омад? бо кадом мақсад? яъне мақсадаш беҳуда вақтгузаронӣ аст? яъне ин хитоб ба ҷавонои имрӯза аст ки вақтҳои худро зоеъ мегузаронанд. аз ҳама чизи муҳимтарин ва қиматтарин дар замони имрӯза ин вақт аст. не ки мо вақткушӣ мекунем, бо ягон корҳои беҳуда вақти худро мегузаронем. не ки вақте ки инсон гуфтем ки ҳуқуқ ва озодиҳои ӯ арзиши олӣ аст, яъне маънои онро дорад ки тамоми муносибатҳо мувофиқ ба табу рафтори инсон сохта мешавад. яъне ҳуқуқ ва озодиҳои ӯро давлат эътироф мекунад, риоя мекунад ва ҳифз менамояд ва амалишавии онҳоро кафолат медиҳад. яъне чӣ аз ҷониби мақомоти қонунгузор, чӣ аз ҷониби ҳокимияти давлатӣ, чӣ аз ҷониби худудоракунии маҳаллӣ, чӣ аз ҷониби ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ, яъне бояд онҳо амалӣ карда шаванд. яъне арзиши олӣ буданаш яъне маънои онро надорад ки чӣ гуна хоҳад рафтор мекунад. ӯ рафтори намунавӣ доштанаш дар кор аст. яъне дар системаи ғизоӣ инсон дар боло қарор дорад. яъне ҳар чизе ки худованд фатҳ кардааст ё ки офаридааст, ин ҳамаш барои ки аст? барои инсон аст. месазад ки мо имрӯз худро ҳамчун инсони комил ва созанда муаррифӣ кунем. яъне арзиши олӣ дорад ҳуқуқи мо, озодии мо. ин дуруст аст. не ки бар ивазаш мо ҳар як шаҳрванди солим, яъне шаҳрванде ки тафаккур дорад, каме бошадам ватандӯст аст, ба худ савол диҳад ки ман барои давлатам чӣ кор карда истодам? ман барои рушди кишвар чӣ кор карда истодам?
نه اینکه دولت به من چیکار کرد. فقط سوال کنیم که من چیکار کردم. با بیهوده گذشته های ما نمیگفتن که هر شب زی خودت بپرس اگر تو مردی که امروز چه خدمتی به مردم کردی. این معنی است که مردم در خدمت کردن نه، برای دولت نفت به کی رسیده ایستاده است. آزاردهی، زیانکاری هر کس میتونه، نه که کاری خوب کردن چی. یعنی ارزشمندی این است که قدر و منزلت خودت رو باید دانی، نه اینکه یعنی به من هر چیز روا است، من یک مخلوق عالی تشکیل هستم، هر کاری که طبع من میخواهد اجرا کردن نه. یعنی آزاد بودن و داشتن حقوق در دایره چی؟ قانون. یعنی هر چیزی که قانون اجازت داده است در دایره او عمل کردن، این ارزشمندی خودت رو چیکار میکند؟ نشان میدهد. بر مقابل همه قدر حقوق داشتنمون، آزادی داشتنمون، بسیار ارزش عالی داشتنمون، دولت همگی یک مسئولیت رو طلب میکند. میگه که رعایت کنستیتوسیا و قانون ها که بسیار گپی مهم است که اگر ما کنستیتوسیای کشور و قانون های کشور رو رعایت کنیم، خودش عالم گلستان می شود. بنابراین ما حرکت کردنمون در کار است که با ارزش عالی بودن حقوق و آزادی های خودمون ارزنده باشیم. یعنی لایق به همون اعلان گردیدن سال معرفت حقوقی باشیم. این هم باشد اگر ما رو دوچند مسئولیتناک میکند. یعنی شخصان زیایی و شخصانی که کمتر به علم نزدیک هستند، آنها رو دوچند مسئولیتناک میکند که مسئولیت خود را زیادتر کرده به نسل‌های حاضره چیزی را آموزانند که در یک وقت معینی تاریخی که ما در همه ورطه جنگ بودیم و دیگرها از همین چیز بیخبر مانده بودیم، ما را چکار کنند؟ آگاه کنند و به آنها تربیت درست دهند. ماده پنجم کنوانسیون با مقررات خود انسان، حقوق و آزادی های آن ارزش عالی اعتراف شدن دارای دو جنبه است. اولا جنبه اول عهدهدار نمودن دولت، سوبیکتان علایده مقامات دولتی و کلی شهروندان و گروه ها که در همه مورد انسان در مد اول میسته. و جنبه دوم مسئولیت شناس کردن خود انسان که نوبسته از آن که در ماده 5 کنوانسیون این ارزش عالی اعتراف شده است، از خودشناسی سر کرده تا سطح خویشتنشناسی و احترام دولت و پایمال نکردن حقوق دیگران اندیشمند باشد. و واقعا سال معرفت حقوقی برای باز هم در ضمیر خلق تاجیک، در تفکر خلق تاجیک زیاد کردن ارزش‌های حقوقی دموکراسی را تلقین می‌نماید. امروز در جامعه تاجیکستان مسئله مبرم از خود نمودن، اطلاع گرفتن درباره دانش‌های حقوقی است. به اندیشه شما چی کارها را ما باید به سامان رسانیم که معرفت حقوقی اهالی کشور باز هم در سطح بلندتر قرار گیرد و احترام حقوق انسان در جای اول باشد؟ در برآمدهای خود پیوسته پیشوای معظم ملت تاکید می نمایند که نسل جوان را ما برای راست با حس وطن دوستی درست تربیت کنیم. یعنی شما شاهد هستین که قبول گردیدن یک چند قانون ها که آن را ما قانون های ملی نام میبریم، این هم سری وقتی است. یعنی قانون جمهوری تاجیکستان درباره تربیت وطن دوستی شهروندان، یعنی این چی معنا دارد؟ یعنی معنا دارد که ما رو باز یک هوشیار میکند، یک تکان میدهد که ما میهن خود را پرورش کنیم، وطن خود را دوست داریم. وطن خود را اگر ما و شما دوست نداریم، شهروند خارجی آمده دوست نمیدارد، همچون یک منبع درآمد میبینن اون را. برای همین ما باید حرکت کنیم که شخصانی که به تربیت، شخصانی که راه تربیت درست میدونن، از آنها ما چیکار کنیم؟ عبرت گیریم. یعنی رفته با آنها پرسش گذرانیم که فرزندانشون خیلی تربیت میکنن، برای چی این خیلی شده ایستاد، برای چی فرزندی من کج رفتاری کرده ایستاد، برای چی گپای ما رو گوش نمیکند. یعنی اصلا این چی از تربیت است. دوم درست کردن اخلاق خودی پدر مادر. وقتی که پدر مادر رفتارش درست است، فرزندش هم از همون چیکار میکند؟ عبرت میگیرد. بعداً با الفاظ شیرین، با لفظ شیرین نوازش کردن فرزندای خود.
вақте ки фарзандат чӣ қадар ки тарбияш нодуруст бошад, бадрафтор бошад, то муносибати меҳрубонона мекунӣ, онҳо худ ба худ вақте ки онҳо ҳам виҷдон доранд, не ки дар дохили онҳо ки ҳамун ҳиссиёти гим худпарастӣ, худшиносини худпарастӣ зиёд шуда истодааст, як рӯз не як рӯз гарданаш мешиканад ва мегӯяд ки падарам дуруст гуфта истодааст, модарам дуруст гуфта истодааст, омӯзгорам маро дуруст барои рост тарбия карда истодааст. бисёр касое ки нохонда ҳастанд, вақте ки мактаб мерафтанд бо мақсади ҷанг, ягон иғвоангезӣ, вақте калон шуданд мегӯяд ки ман нафаҳмида истодам ки омӯзгор маро дуруст мегуфтааст, моро беҳуда маҷбур намекарданд ки китоб хон, дар вақтҳои бекорӣ китоб хон, беҳудагардӣ накун. Эмин нигоҳ доштан ва аз атрофе ки онҳо дар атрофи носолим тарбия ёфта истоданд ҳифз кардан, ин бисёр кори мушкил аст. Не ки инро мо бояд кунем ки мегӯянд ки оилаи солим, ҷомеаи солим, баъд давлати солим. вақте ки мо мехоҳем ки давлат дигаргун бошад, мо бояд ки аз худ ислоҳро оғоз кунем. худамонро ислоҳ мекунем, оиламонро ислоҳ мекунем, ҷомеа ислоҳ мешавад, баъд давлат чӣ мешавад? Ислоҳ мешавад. Як орзуи ормоне ки мехоҳем, як давлатеро ки мехоҳем ки дар он осуда, хеле ки худатон гуфтем ки озодимонро эҳсос кунем, баъд мо метавонем дар онҷо дуруст ба воя расем. Аслан ман пешниҳод мекунам барои баланд бардоштани маърифати ҳуқуқӣ мо бояд илм омӯзем. ҳамаш мешавад, не ки мо бояд илм омӯзем, дониш андозем, рӯ ба илму маърифат биёрем, китоб хонем. беҳуда пешвои миллат бисёр озмунҳоро ташкил накарда истоданд барои бедор кардани мардум ки мо куҷо рафта истодем, мо чӣ гуна таърих доштем, чӣ гуна бузургҳо доштем, чӣ гуна муҳаққиқҳо дорем, не ки мо куҷо рафта истодем. аз онҳо бохабар мо бояд шавем. ин ягона роҳаш ҳамин аст ки фақат мо бояд чӣ кунем? илм омӯзем, дониши худамонро зиёд кунем ва парчами Тоҷикистонро дар муносибатҳои байналхалқӣ ва чӣ дар варзиш бошад, чӣ дар олимпиадаҳои аз фаннӣ бошад, мо парчами Тоҷикистонро баланд бардорем. бо эълон шудани соли маърифати ҳуқуқӣ роҳҳои зиёде ҷой дорад ки онҳо метавонанд барои баланд бардоштани сатҳи маърифати ҳуқуқии аҳолӣ мусоидат кунанд. аз ҷумла тарғибу ташвиқ намудани арзишҳо ё меъёрҳои конститутсияи кишвар, қонунҳои миллӣ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ки онҳо ҳам имтиёз медиҳанд, ҳам ҳавасманд мекунанд ва ҳам барои содир кардани кирдорҳои ҳуқуқвайронкунӣ ҷинояту ҳуқуқвайрон ҷазоро пешбинӣ мекунанд. ва дуюм роҳ бошад бевосита тарғибу ташвиқ намудани оилаҳои намунавӣ дар сатҳи ҷумҳурӣ ки онҳо метавонанд намунаи ибрат ба дигар оилаҳо гарданд. ва имрӯз хушбахтона дар кишвари мо чандин сол аст ба ҳам озмуни оилаи беҳтарин, хонаи беҳтарин дар кишвар баргузор мекардад, маҳаллаи беҳтарин. ин роҳҳое мебошанд ки метавонанд тавассути онҳо мо маърифати ҳуқуқии аҳолиро баланд бардорем. яъне чандин роҳҳои ҷой дорад ки агар шахсият дар кишвар масъулиятшинос бошад, тавассути ин роҳҳо метавонад маърифати ҳуқуқии худро баланд бардорад ва дар ҷомеа ҳамчун шаҳрванди қонунриоякунанда эътироф карда шавад. барои шумо ҷиҳати иштирок дар барномаи имрӯзаи маърифати ҳуқуқии ҷаҳонӣ сипос баён менамоем. бинандагони азиз, ёдовар мешавем ки имрӯз дар барномаи мо иштирок доштанд Искандаров Шарафҷон, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ доцент. хайр, то барномаҳои минбаъда.